pobjednika u Rijeku 2007 ove godine najbolju ekipu u grupi A večeras nastupaju Mosting Testić broj 1 Predrag Grzaković, 3 Igor Šlošo, 4 Vladane Cvetanović, 5 Nikola Rnić, 6 Milan Rakić, 7 Slobodan Rajčević, 8 Zorane Dimić, 9 Daša Đuraković, 10 Dragan Ignjić i 11 Željko Borojević. Za ekipu Grafit Koper Pavlović Turci igraju broj 1 Jani Weissler, 10 Goran Jolić, 11 Željko Vinkaković, broj 5 Andrej Strunar, 6 Vlado Vučetić, broj 7 Igor Osmetkar, broj 17 Miodrag Vujović, 4 Goran Niškić, 9 Darko Karapetrović i posljednji igrač koji večeras nastupa za najbolju ekipu u grupi B na 32. tradicionalnom turniru malom fudbalu Borik 2008 je Željko Spasojević. Ovu utakmicu sude Ratko Punić i Momir Širko iz Banja Luke. Uz ekipu Mostinga iz Tesića večeras su i mažoretkinje iz Novog Mjesta. I can see it, boy. Srbijanci napravljajo, da Slovenca jeba tam. Skupina je večera Slovenca. Igor Osmetkar 1-0 za Grafit Koper Pavlović Turci.